Moje ime je Anđela, ja sam voditelj sektora roba u poslovnici Đakovo. U Kauflandu sam se zaposlila prije točno 4 godine i 4 mjeseca na poziciji na kojoj sam trenutno. Pozdrav, ja sam Magdalena, 11 godina radim u Kauflandu i voditelj sam sektora u poslovnici Umag. Ja sam David Mustapić, radim u Kauflandu godinu dana kao voditelj sektora i super mi je ovdje. Za posao u Kauflandu saznao sam preko oglasa na internetu, prijavio se, sve to se odvilo jako nekomplicirano, brzo sam se zaposlio i prezadovoljan sam sa cijelim procesom. Za Kaufland sam se prvenstveno odlučila jer me šokiralo sa ta 2 dana slobodno, obavezno, da me niko neće zvati, a ja jako cijenim taj balans neki privatnog i poslovnog života. Najviše volim u svom poslu što je energičan, što ulažeš sav svoj trud u nešto i gdje se tu vide rezultati, nije monoton i što skupa sa svojim timom ostvaruješ neke ciljeve. Kad uđeš u poslovnicu više manje ni ne znaš šta te danas čeka i to probudi neki adrenalin u meni, neku motivaciju i kupci su svaki dan drugi, a nekad i isti i ispunjava me to sve. Kaufland je prvenstveno osvojio sa nekim stalnim uhodavanjima, učenjima, procesima. Šta god da treba, uvijek će ti se neko javiti, za sve postoje procesne upute. Moja glavna zaduženja i odgovornosti su prije svega ispuniti obećanja kupcima koje dajemo. Da sve funkcionira kako treba, da nam je poslovnica popunjena svim zalihama, da je čista, uredna, da je voće i povrće svježe, uslužni pultevi da su svježi. Da imamo istaknutost cijena, ispravnost cijena, pravilnu visinu slaganja. Isto tako, jedan od većih zadataka što definitivno volim naglasiti da je to i dalje rad s ljudima. Njihovo učenje te učenje nas samih. U mome poslu me motivira apsolutno sve. Znači od toga što sam spomenuo da razvijamo ljude, da školujemo ljude, da razvijam samog sebe. Ta 2 slobodna dana u tjednu, taj balans privatnog i poslovnog života. Naravno motivira me to što je plaćena svaka radna minuta, što je plaća redovna. Na mom poslu mene motiviraju definitivno ljudi i rad sa ljudima. Ljudi su često malo nestrpljivi kada razvijaju potencijale, kada školuju nekoga i brzo se razočaraju. Znači savjetovao bih ga, nemoj dozvoliti da te nešto razočara kad ne iđe iz prve. Možeš promijeniti plan, ali nemoj cilj i tako marljivo nastaviti raditi na tome, na svome cilju. A kao jedan veliki benefit bi mu rekao da uvijek je sve otvoreno u Kauflanda. U Kauflanda ćeš dobiti to što tražiš, ako tvoji nadređeni smatraju da je to dobro za tebe. Tako da bi mu i savjetovao vjeruj svojim nadređenima, ali vjeruj i puno u sebe. Budi hrabar, budi snažan i bit će to super. Svim budućim kolegama i kolegicama bi definitivno rekla da je najveći izazov i benefit sam rad s ljudima. Rukovodimo raznovrsnim ljudima, neovisno govorimo li o karakterima, o radnom stažu, o znanju koji posjeduju. Zato je svakako najbitnije da se fokusiramo na njih, da njih učimo te da učimo nas same da napredujemo kako bi to znanje mogli prenijeti dalje.